baravuga Redi Tabara ejo izataha ariko yitwikiriye umutaka wa M23. Ngiye kukureka umviriza iyi video, numara kuyumviriza twongere duhurira imbere nka kwa kundi bisanzwe, kubera ko iyi Redi Tabara yigiye gutaha. Ariko Redi Tabara nitwigwaneho, Redi Tabara ni ma 20, uko byagenda kose nawe urebesheje amaso nibyo. Ariko Neva washobora kuzababwira ati ntabwo ari Redi Tabara itashye na RDF itashye, ariko RDF ifite igihugu iri no mu gihugu kandi. Ariko sori gato ubanze umviriza iyi video tubone gukomeza. Nyaricyo mukuru w'igihugu wahehe Perezida Burundi wakana wa mbere vyandengeye baguma bica abantu. Narahagurutse tariki 11 z'ukwa gatatu ndagenda ndabwira Perezida Nkurunziza ndamusubiza byose ivyo ya mai izo pri na passeport diplomatique. Mbwira jewe uno musigisomwa nazindutse somo yari Yonas agiye kuraba umwami wa Ninive. Amubwira ati asigaye imisi 40 mudahindutse Ninive izocika umunyota. Nani namubwira hasigaye iyo misi 40. Jewe rero singumye ivyo bintu uri kuri uranyicira abana wanyise mama national. Ndi n'umukirisu jewe ni napfa Petero Mweranda ariwe umuvunyi wawe azomaza ati Maragari waranumye ubizi neza bariko barica abana bawe bariko aragirana none ugagajuru uje kugirana. Ni akira umunsi uzo kwihanura uzobinsubiza nzovyakira. Ubu ndabigusoje ntagira ijambo mbwira ndagiye kandi ntuzovuge ngo nta mumama yaje kuguhanura ubikore mugabo ubizi abandi barabivuga. Jewe kubera urukundo niba tisimu na ronse ni confirmation navuze ni jewe re Maragarita ndahakanye shitani ninyosha mbizayo umwami wanje ni wewe Yesu nzogukore urupfu rusange ngira umwana wawe akira. Cyandagenda kuhera uwo munsi baciye bandondera ati akagaye kujya mukobwa nawe kujya mukecuru ati itegerezwa kumwica cyane. Mava ndahindura imodoka ndayisiga nirangi nanifise ya bleu ndayisiga marangi asa na yabandi bayobozi gris yari V8 bari barampaye abanyamerika prix na ronse Seattle. Pava rero nukorera urwanko rwa bivaho rero mu 2015 ati niho tuboneye baca baja kuri liste jabo bantu ntabazi no je nuwoma ningosi ndanayifata mu ntoki bashize kuri liste yaba pushiste jewe no ruza kugira puchu jenike abana jinigishije urukundo nuko rero byangende mukabo niko bimeze ni kwisiteye ndibintu uje ku mutima ni nugo rugamba rw'urukundo. Urugamba rw'urukundo rero ugomba kwigisha ijambo ryiza ry'urukundo utegeza kwikorera umusaraba. Kandi sinibaza ko ariwe mugwanyi gusumba abandi ashaka gucisha gake. Banyakuba iki turavye iki kibazo cy'igitoro ingorane giteye yakwa mushikiranganje wa mbere ubwo numufata umwanya mukaraba namba risopepo namba mushikiranganje wa mushikiranganje ajejwe energy n'igitoro namba ari mwebwe nyene namba handi quelque part bigorera uro responsable no kuri agatanga imihoho. Iki kibazo cy'igitoro no kuri kiragisibije ariko hari uvuga akavuga ibiboneka ne nk'umuntu avuze ati essence yakenye ukagenda ukabona ku imirongo bantu ba none mugende muyizane none ntiri hajye irihe none barakubwira ko muri stock atayire igitoro n'ubu ntibagende bakivome kirahari kiri. Ariko gaje kantu wigeze kunyuza muti ndashifatiye mu minwe ntibazagiye baticara kare rero bari bagifashe mu ntoki kugira ngo baze baraduhera ku kiyiko uko bashaka.
igitoro namaze kucifatira mu ntoki nta wundi ntuma umwanya nataye nidogera abandi ngo nibo banyononeye niwo mwanya nanjye naciye niga ncadamenya iyo biva barazonyidogera rero bavuge ko namenje kwifatira mu ntoki igitoro ibintu byose aja ku neza y'abene igihugu nzovyifatira mu ntoki abasenede DFDD tubajije abasenede DFDD tukababaza indege Falcon Senkani iyo yagiye tubabajije ya ndege yindi bagura muri 2016 ikaza mu kibuga cya Bujumbura bamwe twagize amahirwe turayikubita ijisho muga kuva mu kwa gatatu 2017 ntituzi irengero uwo babaza iyiri bohatubwiye uwo babaza amafaranga yaguze cyangwa yagurishijwe iya mbere twabize bayigurishije botubwira irengero ryayo hari ahandi hajya hubatse ambasade ya Amerika bagurishije imiliyoni zingahe z'amadolari zine cyangwa zirenga stade olympique yo ngaha mu Kanyosha hari n'itafari barashira kuvuga ngo perezida w'u Burundi ndaje nguha indi video hano harimo indi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bino yidekaraye ngo nzaba umukandida ngo CNDD-FDD yarandobanuye ni uburyo bwo kugira ngo yiyamamaze hakiri kare n'indongozi zibimenye hakiri kare ugomba gutorwa n'igihugu cyitegura uwo kizatora kandi igihugu n'abantu nta kindi kintu kindi ko kuba abakandida bandi bari mu ibanga hagaragaye umwe nawe agaragara mu buryo atazwi cyane cyangwa se adafite amahera menshi igipolisi wanamugani wa neva kimuri inyuma n'igisirikare kumutora nta matora hari nta nibiri bubi byo byose ahubwo igihari n'ingwano igihari n'imigumuko igihari n'ukwica n'akajagare k'ibiturika n'amajambo n'abahunga n'abinjira n'abasohoka kandi imihari igiye kwinjira muri iki gihugu ntigira umubare kandi mu Burundi imbere naho hazajya havukamo udutsiko abantu bafite amakuru no kundusha barabizi ni ukuvuga ikindi kintu uza kubonamo hano kidasanzwe cya Evariste Ndayishimiye nuza kwitegereza uraza gusanga abenegihugu b'u Burundi buno bamaze kwishyiramo no kwiremamo ko iterambere ryabo uwaribona ntabwo akirike avuga ngo yafonda ubuzima atangiriye mu Burundi abubone ntabwo bigishoboka umurundi ushaka iterambere azi ko yajya mu Burayi Canada Amerika noneho abadafite ubwo bushobozi bwo kujya mu bihugu bya kure bigira Kenya Malawi Zambia Botswana Rwanda Uganda Kenya donc South Africa mugabo urumva nta muntu n'umwe uri mu gihugu imbere uretse bakeya bari mu mugambwe koko icyo wakora cyose uragikora muri systeme y'umugambwe kamemu noneho ubwo abasigaye bose bahita bavuga bati noneho rero iterambere turarishaka ari uko dusohotse igihugu ikibazo rero ni munabirondera nta mahirwe mufite yo kubizana ngo namwe mwiteze imbere mu gihugu barabishyira mu isoko babiturire koko kubona isoko nka Ngozi itagira kamera ngo ube wavuga uti dore icyabiteye niki hari kamera iyi niyi yabibonye izi saha dore ibyo ya kamera yafashe kinama ntigire kamera rererere nta kamera ibintu ni ibisanzwe n'ibyo muri atikite ni nk'ibya kera nta muntu biharurwa no mpamvu mwabonye Gitega isoko rya Gitega bafashe ingingo yo gukuramo umuyaga nkuba mwibaze nawe ntibashobora kurikingira uretse gukuramo umuyaga nkuba kandi naryo rizashya kibabaje naryo rizashya reka nimugira amahirwe ejo redi tabara igatabara nyine kuko izina ni ry'umuntu bikayangara hakiri kare nta gutera ngo ateguze ngo ejo ndaza ariko mu ngabo 200 ntabwo habura baba bafite amakuru yenda tuyita y'ibihuha cyangwa tukavuga ngo siyo ariko nta nduri ivugira ubusa ku musozi si impamya ko bo bashaka kuhangurira ijoro turaje ariko baraza kandi bari butere kandi baratera mugabe ibyo nibanga ryabo n'abandi bakeya bifuza kubimenya ariko mu Burundi harimo abafite aya makuru
mu Rwanda barahari, Tanzania hari abarundi benshi bafite amakuru. Ni ukuvuga rero icyo ni icya kabiri nari mvuze, cyuko Ndayishimiye hamwe agaragara nk'umuntu uri kwiyamamaza no kwidekarara hakiri kare, ko ari ukwiyamamaza no kwidekarara nyine ko azaba perezida, twese tumutegure cyangwa se tumujye inyuma. Kabiri ni uko Burundi mbona kazoza barayishakira mu bindi bihugu bya kure n'ibya hafi. Ikitangaje ni uko ibihugu bimwe na bimwe biri kwirukana abahapagasiriza n'abahashakira ubuzima, kandi igihugu cy'u Burundi ntikiteguye gutanga igisubizo mu bene gihugu bacyo baburiye ubuzima muri ayo mahanga. Wapi n'abahura n'ibibazo ntago Burundi bo batabara. Icya gatatu nabona gikomeye kandi gihambaye, cyangwa se nagarukaho cyangwa se navugaho, nuko muri iki gihugu cy'u Burundi biragoye kandi biranaruhije ko bagifite ibitekerezo byo kuyoborera igihugu muri famiye, mu muryango mo imbere. Bagifite mentalite zo kumva ko igihugu ari akazu, ari umugambi. Igihugu ntabwo kizigera kigira iterambere. Iyana arataka ati twize duhunga, twiga nabi, batwiciye abantu n'abandi. Ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi kiri mu mazi abira, kiri mu kangaratete, kiri mu bibazo by'ingutu, kuko kiyoborewe muri famiye. Neva aragira ati ndi papa w'abana, papa wa watoto. Neva akagira ati nge rero papa w'abana, papa Burundi, mama Burundi, mama mugira neza, mama buntu, ibintu nk'ibyo. Se Barundi, ibintu nk'ibyo. Igihugu ntabwo ari umuryango, igihugu ntabwo ari inzu yanjye, igihugu si umugore n'abana. Oya, ntabwo wowe uri se w'Abarundi bo mu Cyankuzo, nturi se. None babaye ari bo ko mudasangira ubukene barimo, ngo musangire amaguru bagenza abana babo, ko batiga hamwe n'ababo, ko business atari zimwe. Icyo ni ikinyoma cyo kuvuga ngo ndi papa w'igihugu, uri perezida w'igihugu, satu urabihemberwa, warabitore, ahubwo uzuza inshingano warahiriye ukanatorerwa. Ibindi ni ukujyajya, ni uguhenda, kubera ko urabona washaka kuyobora, naheza kuyobora ahere Veriyana ayobora, cyangwa ndakugarika, cyangwa ndabirabe, wamurozi sha, niyo muvuze numva inzoka ihagurutse. Uyu ndabirabe ni umurozi. Kandi igitangaje, ejo umuntu yaranyandikiye imbogisi, twaravuganye, hajya ndabirabe abamuzi neza, ngo iyo perezida avuyeho niwe ushobora guhita amusimbura mu buryo butunguranye. Ndabirabe niwe wahita, ni uwa kabiri doke ku gihugu cyose ushobora gusimbura cyangwa gukorera mu ngata perezida, nka kuriya Samiya yakoreye mu ngata Magufuli. Wibaza uwo muntu, ariko akakubwira ngo nabaye umurozi w'igihe gito, nemera abadayimoni, nemera abazimu, nkunda abazimu, mubabungabunge, mubafate neza, izo esprit z'imyuka mibi muzigirire imbabazi. Uribaza iryo jambo rivuzwe n'umuntu w'icyabwenge wize akavuga ibintu nk'ibyo, ari nimero ya kabiri mu gihugu. Asha nawe we kweri bidasubiwemo ntabwo twaba dusenga, ubwo se twaba dukijijwe? Oyaye, ndi seriye, ntabwo bijya nabivuze kubera ko ntazi ibyo ndi kuvuga, nari mbizi. Ndi seriye, Imana kwirukane, kukure ku kazi, kwirukane, kandi ntikwirukane gusa, ahubwo ikwirukane suka n'agatebo, kuri umwana mubi. Disikuru zawe najyaga nzumva avuga se mu mutwe uyu mugabo afise iyihe ngorane, kumbi nibi bintu by'imyuka mibi n'imiyaga mibi abantu bajyamo. Badayimona aho bagejeje igihugu, abantu bagwaye mu nda, abantu barasaze, abantu bafite ibibazo, abantu bafite ingorane, abandi bafite agahinda, abandi bafite babuze, tuhagaze, byaranze, byaracanganye, byaragoranye. None ubuzima turimo naho bugeze, Mungu wangu izimi. Ntabwo ngarutse ku byandabirabe, nikomereze. Ni ukuvuga rero niba CNDD-FDD iyoboye igihugu nk'akajyango,
muyomba, onkere, anko, bushuti, bumama, icyo gihugu cyatera imbere gute? Intara ubwo zatera imbere gute? Noneho n'amasoko hasigaye make, ayahiye niyo menshi kuruta asigaye, akomeye yose yarahiye, asigaye nasanzwe. Imagine. None tuzakorera kuko mpamya ko amasoko ibihugu byose uje nko mu Rwanda ari amasoko yose ukayakuramo. Ni urugendo rw'imyaka nk'icumi nakwambiye, kuko ubutunzi bwose buba mu masoko nyine. Ariko nta soko ryo mu Rwanda nzi riri ahantu ku mujyi cyangwa ku murwa w'igisagara naka ritagira kamera. Oya, niba ari Huye hari kamera, niba ari Muhanga, niba ari Rubavu, niba ari Musanze, niba ari Kigali, amasoko yose y'uturere afite amakamera. Ntabwo turi gukopara u Rwanda n'u Burundi, ntibingana. U Rwanda ruteye imbere kuruta Burundi, ibyo tubyihoza. Ariko harimo ibintu tudakwiye kugarukaho tukavuga nanjye singana nawe, wowe uratunze kundusha cyangwa nanjye ndatunze kukurusha, ntabwo tunganya vrema. Mugabo hari ibintu nge nubaka by'iwanje yenda bikananira ariko ubona ndi kubaka, kavuga uti Marite yari yagerageje, nubwo biriya byanze ariko ari mu nzira yabyo, nubwo biriya biri kugorana ariko ari mu murongo wabyo. Ni ukuvuga rero igihugu cy'u Burundi, inyeshyamba zigiye guhurira hamwe zigisambure, zigiye kwihuza, bibe k'uyu munsi w'ejo, bibe no ku munsi w'ejo bundi, bibe no ku munsi uzaza. Ariko igihugu cy'u Burundi kigiye gusambuka. Ibintu Neva yubatse, ibintu Abadede bubatse, ibintu Mbonerakure zubatse mu buryo bw'igifamiliye, ibintu byanyu ni ibyanyu nyine, musambukanye nabyo birasambutse. Iyo message uyumva utayumva, ariko birasambutse, impunzi zigiye gutaha, n'abari mu gihugu bandi barokotse bubaka igihugu cy'u Burundi kandi iterambere ryabo rizamuke. Ariko Evariste Ndayishimiye cyangwa se Mbayahaga n'abandi nkamwe, igihugu cy'u Burundi mwaragitabaguye kweri vrema. Abantu urebye uriya mu mama wari uri kuvuga mugarutseho, buriya buhanuzi yahanuriye inkuru nziza. Rega n'ubuhanuzi yatanze byose, aramubwira ati Mutama, mwakire passport, ni mwakire ibyanyu byose, ndakuburiye. Kandi ni 2014 nanjye niho natanze message kuri inkuru nziza, bisohora 2015 ahita ahunga. Ariko ntabwo imvuga kuri n'abantu bavuga ukuri, message y'Imana, harimo n'abantu bavuga nzakwica uzapfa. None ubuse nduta nkuru nziza ntiyapfuye, ubuse nduta Adolphe ntiyapfuye, ubuse nduta Rwagasore, ubuse nduta intwari y'Abarundi yavuze ngo Abarundi babumwe bareshye, babumwe nyine, umurundi wese amategeko abareshya, ibyiza by'igihugu babisangire bingana, ndabaruta. Aya nje ntabwo mbaruta kwe, sinanapfundura udushumi tw'inkweto zabo my friend. Tijewe rero, kandi niba Imana yabigenye ko uyu mwaka udahera, kibi ni ugupfa nabi, kibi ni ugupfira mu isi, kibi ni ugupfira mu maboko ya Shetani. Naho Bibiliya iravuga ngo umukristo wese ni inyungu mu gupfa. Iyo upfiriye muri Kristo Yesu tuzabona Imana, ubundi se nzatura nk'umusozi. Rero upanga, wowe wifuza, wowe ugambiriye, je nta muntu ngambiriye kwica, ndatanga ubutumwa, ndi muri kote imwe yo kuvuga ngo Uburundi Imana ibuhe umugisha butera imbere. Iryo jambo nzarivuga kugeza ku munota wanyu, butere imbere. Uburwanya arandwanya, ubwanga aranyanka, ubuhiga ubwarampiga. Noneho wowe rero udashaka iterambere, uri kuvangavanga ibintu, ubwo urumva ntitwabura kubomana no kugongana. N'ubu Neva avuze ati njyewe igihugu ndakirekuye, reka ntanga amatora ari mu mucyo, cyangwa turebe no muri opposition ubishoboye. Kubera iki tutamushyiramo niba bishoboye? Ubwo se ninde wakongera kuvuma Neva? Tuvuga tuti yarayoboye biramunanira, ariko nyuma kubita agatima impembero habona ko atari byo, none dutoranyije wa mushinga nahe witwa uyu.
iyo byanze rero Imana igafata decision zo kukwimura ni ngombwa ko dushwana kuko Eliya ajya kwirukana Ahabu ku butegetsi. Eliya yahigaga Ahabu kugeza ubwo na Naboti yapfuye azira uruzabibu. Ni ngombwa rero ko ibitagenda iyo uvuze ukuri. Harimo abantu bitwa ba Gahini shitani yahaye intwaro nyinshi kandi zidasanzwe, bagomba gukora uko bashoboye kose bakica bakarimbura ukuri, kuko kuri kurababaza, kuraryana. Uyu munsi turayaga mu gitabo cy'Itangiriro kwa Aburahamu 21 umurongo w'8 haravuga ngo Sara asenda Hagari na Ishimayeli, umwana arakura aracuka ku munsi Isaka yacukiyeho. Aburahamu ararika abantu benshi arabagaburira. Sara abona umuhungu wa Hagayi umunyegiputakazi, uwo yabyaranye na Aburahamu, abaseka. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye. Sawa, nishaka ngezaho we nushaka uze kubandanya nta ngorane, ariko hano dusomyemo ijambo ryitwa gusenda no kutandukanya isezerano n'ibitari isezerano, kandi tubonye inkuru cyangwa se ijambo ry'Imana rivuga ku muntu witwa Aburahamu. Benshi basenga bavuga Mana ya Aburahamu na Isake na Yakobo. Natwe turi muri uwo mujyo wo kwizera no kuninahaza no gusenga mu butatu butagatifu. Uyu Aburahamu cyangwa se Aburahamu ni umwe mu bagabo badasanzwe bubashye Imana, bakorera Imana, ariko agira ikigeragezo cyo kubura urubyaro. Dusubiye inyuma, aho aruburiye Satani amutereraho. Ntabwo mvuze ngo Satani azaguterera hehe, azagufatirana cyangwa intege nke wagize n'ibyakubayeho byisunze akagurimo, ntabwo byapfuye kuza gusa. Nihuse rero Aburahamu yaje kubyarana n'uyu muyaya cyangwa se umukozi wo mu rugo wabakoreraga akazi ko mu nzu, babyarana umwana bamwita Hagayi, ariko ukomotse kuri Ishimayeli. Bivuga ngo nuko na Sara nyuma yaho aza kubyara. Iyo ni inkuru ndende. Abyaye umunsi mukuru nk'icyo twakwita anniversaire izubu, ngo yacutse. Aburahamu yararitse abantu benshi ari mu byishimo n'umwana, ariko ngo umugore arebye ku ruhande abona Hagayi na Ishimayeli nyine bagize ishyari, jalousie. Ya Satani yakuye, rya shyari ryakuye Satani mu ijuru, ni n'iri shyari ni naryo ryaturumbuye Hagayi na Ishimayeli kwa Aburahamu mu rugo rwa Sara. Kandi uyu Sara yahoze yitwa Sarayi na Aburahamu yitwaga Aburamu. Imana ibahindurira amateka mu izina rya Yesu. Iri jambo rero dusomye ry'Imana rivuze iki, cyarisobanuye iki? Mu buzima bw'umuntu ntabwo uri wenyine, hari ibintu musangira mudakwiye gusangira. Mu mubiri wawe hari ibikonka mudakwiye kuba bikonka. Hari ibintu amaboko yawe ahoraha atarakwiye kubaha, ariko wabuze uko ubyikuraho, biguhambiriyeho, bikuziritseho, ofete wabuze n'iyo uva n'iyo ujya, ariko biraho nyine. Kandi si Imana yabikuzaniye, ni icyaha cyabizanye, ni intege nke zabizanye, ariko babiguhambiriyeho uko nawe ubitwara uko. Koko ushobora kuba ufasha abarozi, nose uri mu inshingano zo gufinansa Shetani. Ushobora kuba ubiba ukarogerwa n'abugirira neza bo mu muryango, nturi bubice. Ushobora kuba igihombo urimo ugitezwa n'abo wihamagariye, kandi utari bubone uko wirukana cyangwa usohora. Ntabwo uretse ishobora byose ku muntu wabuze urubyaro nka Aburahamu, kumubwira ngo irukana umwana, nyina wamwirukana ariko umwana. Iyi ni intambara itoroshye rafiki yawe. Wabaye ingumba,
urarongoye ubonye umwana, ufite abana babiri wari ingumba, igiti kimwe si ishyamba niko mu kinyarwanda bavuga, ariko umugore arakubwiye ati senda wirukana. Haba harimo imizi ifasha ayo mashitani n'amadayimoni. Biza kurangira Imana ibwiye Aburahamu, kuko Aburahamu bibyo ngo nuko Aburahamu bimutera agahinda, yumva akabonge, ngo agira ubwoba, aratinya kwirukana Hagayi na Ishimayeli. Ngo ariko kuko yumviraga Imana ijwi riramubwira ngo icyo umugore wawe gutegeka ugikore, yirukana Hagayi na Ishimayeli. Amaze kwirukana Ishimayeli na Hagayi, ibitari isezerano bica ibumoso, noneho isezerano rica iburyo, biba biravangutse, ikibazo gikemuka gikemutse. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka turimo, uku kwezi turimo, Imana nyiramahoro n'umugisha, ibintu byakubayeho supagura, ibintu bikubaho karande, umugisha wawe wivanze n'ibindi bintu, mahirwe yawe yivanze n'akandi kaga, ubuzima urimo bwaracanganye, Uwiteka gucangurira Isaka wawe na Ishimayeli ntabwo bakwiye gusangira ku meza amwe, kubera ko Isaka wawe afitiwe ishyari, ubugingo bwawe bufitiwe ishyari, ibyiza byawe bifitiwe ishyari, mahirwe yawe barayahiga, barayaragwanya, mugisha wawe barawuroga, barawugambanira. Ariko ishobora byose iravuga ngo bwira Aburahamu, numara kumubwira asende ishoreke n'umwana wayo mu izina rya Yesu. Iby'Imana yirukana ku buzima bwawe ntabwo mbizi, ariko birahari bikwiye kuvamo, wowe urabizi n'umutima wawe. By'Uwiteka ari busezerere bikomoka bikakuvaho bikagenda ntabwo mbizi, ariko mu izina ry'Umunyanazareti uhoraho arabizi, uhoraho arabizi, bikwiye kuva mu buzima bwawe. Ibyo rero nta ntumwa ya ntumwa yindi, reka dutangaze ngo ikitari isezerano ntukwiye kubana nacyo, ntukwiye gusangira nacyo, ntukwiye kwambarana nacyo, ntukwiye kuryamana nacyo. Mu izina rya Yesu uhagarare mu kwizera, uvuge ngo imiryango ni ibiri, inzira ni ebyiri, n'ibihugu ni bibiri, na Yerusalemu harimo Yerusalemu yo mu ijuru na Yerusalemu yo mu isi, harimo paradizo, harimo n'umuhero, apana urungabangabo. Rero bifite imizi, bifite imbaraga, bifite inkomezi, byarubatse, byariremye, byaratuye, ariko mu izina rya Yesu Kristo ibyo bintu Imana ibisende, ibisende pe, ibisende, ibisenye mu izina rya Yesu. Niba nawe urushye nka Sara, niba nawe witegereza ukabireba, kuko hari igihe muba mubana, uriya akabibona uyu ntabibone, uriya akajya abyumva ariko uyu ntabyumve, uriya akajya abikora uyu ntabikore. Ibyo bintu byose bibaho mu buzima, bibaho mu bantu, kuko amatwi ntangana, amatwi ntasa, amatwi ntareha, mugabo n'ubwenge si bumwe. Niba iri jambo ry'Imana rigufashije, njye ni Prophète General Martin, nk'ibisanzwe ndakenguruka wowe dutangurana iteraniro tukanarisubikana, cyangwa se yego tugasoza, umukama kuzigama aguha umugisha. Rero nyuma yo kwirukana Hagayi na Ishimayeli, hasigaye umugore umwe n'umwana umwe n'umupapa umwe, baranezerwa. Kandi Imana iramubwira ngo noneho n'umugisha wose nakwemereye ndawuguhaye na n'aya masaha. Ariko hariya haguma uburozi bwari kuvuga, kugwana kw'abana kwa buri kanya, n'ubu bararwana, ariko ntacyo bisaba
nimutandukana cyangwa mutakiri kumwe bizabasaba guhaguruka iyo bagiye cyangwa batege cyangwa biyeranje mu bundi buryo nyine bagaruke kugabaho ibitera, ariko mutari kumwe mu nzu. Ikigeragezo muri kumwe mu buriri, cyo muri kumwe mu gikoni, cyo mugendana mu mubiri, mu mwambaro, mu mwenda, muri saro saramanje, kigeragezo muri kumwe mo imbere kiragatsindwa n'Imana. Kizagutere kivuye hanze kugira ngo kigutere muhagararanye muri kumwe. Jamais. Rero ibyo Uhoraho akwirukanire, Hagayi na Ishimayeli bakuvire mu buzima, Tobiya na Sanibalati bave mu buzima bwawe, isezerano ryawe ribona uko naryo ribyibuha, rinage rise neza, ritera imbere. Ndagushimiye Data wa twese, Mwami wacu Yesu Kristo, umwigisha n'umwigishwa tugabanire twuzurizwa imbere yawe, kandi iji jambo ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo ryubaka umutima, ridukiriza umutima n'ubugingo. Amen. Ndagushimiye rero, ugira ibihe byiza, dusenge.